wa mubaka wa wandi ya Mitheru na wandi ya Muthambi thiini wa sub-county ya Mara ukethira ndarasa iria itagwo ya Nithi. Ndarasa ino yakirwe mwaka wa 1984 na aturi banture ino ni magututariria megie ndarasa ino. Oto uria turite gukubi na ndarasa ino ya Nithi no uria onete accident nyingi muno ajia Nithi na ndikire thirikari etho yaomba ndarasa ino ya Nithi wamesure solution yetho ni gucenjia. Ndarasa ino iria irikanaga ni ya futi 60 na kulingana na muturi uyu wa Nithi ndarasa ino itari yakirwe aria mathiete na mbere na kuria thirikari ithondeke ndarasa ino na gutigira ikubua nikenda kuthiria mitino ya barabara. Nikankuromba thirikari itwekera mikongori na Nithi nontu ngari iroka ikigwijaga na mikongori etena inya na nikande motoru wa Nithi na noka twegujaga kia kinge muno onda kinga ngari tukegwa ikogwa na ni antu betu bakovira tukauria rokete guturirikana. Maoni mwanya maria makareta kiguni thiini wa ndarasa ino nikio kunyibia mitino ino ya barabara makiuga thirikari no nkinya tonyere ni gutigirira ndarasa ino ikuthondeka kinya marima no imano ari kuthondeka ndarasa ino ya Nithi. Ninkiripotera Meru TV kuma mubakani wa wandi ya Muthambi na wandi ya Mitheru ndarasani ya Nithi Mbita Evans Kims Adams.